Thukuru-ini wa muthingi wa Kibira guku kaunti-ini ya Nairobi uri na makiria ma arutwo 300 matari maragira marua mao magukũrana thukuru iria mundu wetĩtwo gugikwirwo kwaga gukorwo ni wagi wa mbeca ucungiriirie okwaga kugira marua macio. Riria Minister wa Githomo Prof George Magoha gutabanagia kampeni ya nyumba kwa nyumba akiruturura ciana iria itari irathie form 1 niguo atunganire na murutwo umwe uria urathomagira thukuru-ini wa muthingi wa Kibira na uria uregwatire max 266 indi ukia uria uri kwa mucii urahana ta ukotomia kiroto giake gia guthoma na Magoha ahingura murango urahingitwo. Vile hapa na pale nilikuwa najaribu kutafuta lakini uwezo ilikuwa haijakuwa tayari. Nilikuwa najaribu kutafuta mbinu ya kuwezesha yeye arudi aingie shule lakini sikuwezeshwa, nilikuwa bado natafuta. Lakini nashukuru sana, sikuanga na mtu kunilipia school fees, nilikuwa hata nimeluza hope ya kusoma, lakini Mungu ni mwema sana. Mwiritu uyu uria uretetwo thukuru-ini wa secondary kaunti-ini ya Githii atwarwo thukuru-ini wa iritu wa currency kuria guthoma miaka 4 atekurihwo na king'otore. So we will make sure that the children go there, and where there are genuine cases like this one, you have seen where she's coming from. Even though we offered scholarships, the scholarship did not reach her, but now God has led me to her, and she will be catered for, among others, among other few. Kuringana na mwarimu munene wa thukuru uyu wa currency augete ni mamukirite arutwo 145 aria maragerirwo ni gukorwo thukuru-ini ucio, akiuria thirikari gutigirira mathukuru mothe mari na irathi undu umwe na nyumba njiganu cia gukomwo ni arutwo. Kaunti-ini ya Meru thukuru-ini wa St Mary's Igoji ni amukirire murutwo retitwo thukuru-ini ucio atarihite school fees onake, kuria mwarimu munene wa thukuru uyu eraniire kwaga kuingata mwiritu ucio niguo gutigirira ni akinyaniria kioneki gia thirikari ya gutigirira ciana ciothe ni ciathie thukuru. Magoha nikite ritana kuri mashifu na nini yao utigirira ni matabania Mungururio icagi-ini na gutwara ciana iria itathiite thukuru kirathi gia form 1 mathukuru-ini matiganite. Iripotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Boro.